Anya laki din! Pagyamanak, takamaudianan na. Sinumbatan lakbot lahangan, Audrey. Gaputan na rin tinakaro a panagayat mo kanyak, June. Unak lagi din, nung ubing akaribal ko, ti magustuhan. Awan turong tibiyag dagijay nga ubing, June. Sikati kayat ko. Tamalaksid ananakam ka. Patyak asanak to nga isukat. Mangnamnama ka, Audrey. Pagbalinan ka are na iya pagtanga. No sikat agbalin nga asawa. Kaya't tak nga ta nagiti anak mo? Okay, dinasahan, sweetheart. Kan awan bibiyang, nagiti anak ko iti kayat kong aramidan. Kan, adan damot din iti bukod abalan. Nasayat mat nga rod no kasta. Kayat ka ko mga yamam mo kaninanang ko. Dahil tamot ti kayat ko kung mga ibaga, sweetheart. Kayat ko ama-am mo ti pamilyam. Ala, agawid ta ijabalay ni nanang. Ta iam-am mo ka kankwana. Itakalaang manan nga agawid dito'y balay, nga madapay kakuyog mo. Kayat ko nga iam-am mo kada kayo ti boyfriend ko, nanang. Iso ni June. June, iso ti inak. Agmano ak nanang. Ha? Agmano tilaklakayan. Kasya na ka ti Diyos. Ay manugayam titawon mo. Kan anya ngay tiyawag ko kun ka. Kat kas lalaklakay kapay ngam iti siya. 51 ti taon ko nanang. Kan anak ti rumbang nga awag yu kanya. Gaputa agbalinak ton ang manugang yo. Plano nga minan nga ikasar ti anak yo. Anya, laklakay kapay ngam iti siya. Ngam agbalin kang asawa ti anak ka. Manu ka din ti taon nyo, nanang. 50 lang. Idento tasikakat 51. Inauna kapay ngam iti siya. May sa taon lang, ba't tinagbaitan ta, nanang? Una, ngam tinagbaitan ti tawon nyo iti anak ko ti problema. Nanang, awan problema iti tawin ang nagbaitan mi. Gaputagin inayat kami. Mabalin ka ding agsarita taada talaang, Audrey. Sige, nanang. Ita, anya ti bagayo, nanang. Nagpintasan ka, babae. Ngam kas kala maibibusan iti lalaki. Anya ka din dahi tang ibagbagayo, nanang. Apay alaklakayan pa'y tinapilim, Nanang, ti amuyo ka di kat jak inusar ti panunot ko ang nagpili? Adda ka di pa'y nabatbat ti apanunot mo, ha? Natural, nanang. Adda. Anya lakit din. Ibagam man nga rod ita kanya. No apay aday jay alaklakayan tinapilim. Napadasak mo tinaadaan iti ubing akaayan ayat, nanang. Ngampasig damat aman luloko. Sadot. Kan awan turong ti biyag da. Imbag kan ni June ata nanakam. Kan adda turong ti biyag na. Sa anak to nga agbalin anak kakaasi iti sidong na. Kat katawaan da kanto talakay ti asawam. Awan bibiyang ko kadagiti mangkat katawa kanyak, nanang. Tinapatag, naragsakak iti biyag ko. Anya lakit din. No kasta, saan ka apaanawa? Talaga makikasar ka iti dayjay alakay? Awan makalapad kanyak, nanang. Amok nga awan to ti pagbabawyak. Kasta gaya, ma. Nagsubliak manen, Sandra. Tapno damagik no addan nagdurasan ti idat-daton ko ngayat kan ka. Sigurado ka kadi ngay ayatan na. Anya ka diti rumbang nga aramidag. Tapno mamati ka kanyak. Sige man laangan. Sungbatan kan, Seb. Agpaiso, Sandra? Saan ka kadi amabain abakat ti kayan ayat mo? Ne, anya ko matipagpainak. Kat agin inayat naman. Amom, parikot ko nga minti anak ko. Ni Audrey.
Ah, apay mati anak mo? Adda kaayan ayat na alakay. Kahit, anya nga iti problema. Ay na, jak kumakayat. Ngam natangkan ti ulo na. Iso asinungbatan kamutin na. Tapno parehas kami. No kasta, sinungbatan na? Tapno makabalos ka iti anak mo? Ay saan mo't akasta? Kayat kamot laeng asungbatan, idi pa'y laeng. Ngam pampanunutag ti ibaga ti tao. Jak kayat ama ibabayin ti pamilya ami. Ngam itahata nagarami danday jay nga odre iti pakaibabainan. Iso anak kasagana akmutin ama ibabain. Saan apakaibabainan? No agin inayat tamay. Anya lakit din aya? Wan, sigurado nga ado ti maibaga ti tao. Kasano? Addan na diskitaram a kwarta? Dandanin mahal, basta aguray kalaan. No awan mayawat mo kanyak a kwarta, nasa isaya at lang no agsinata. Ay di na kumamot sinaan mahal. Aguray kalaan ang makadiskitarak. Ay basta, saan mo abaybayagan? Tano maumaak, talaga sinaan ka. Ay saan kumamot mahal. Basta ikanak itinaan anay agundaway. Maikan kan tumat lang iti kwarta. Ay siguradwam lang. Gaputa ado tinasaysaya at amabalin ko apang isukatan kan ka. Ay saan kumamot mahal. Ipatay ko no panawan nak. Diyak kabala na mapukaw ka itibiyag ko, mahal. Apay akaslasaan kamot anaragsak itinapasama ka dataseb. Ay kuha ngamin, mahal. At dadakala parikot ko. Anya dayta, mahal. Adda iji ospital ni tatang ko. Ket aging gaita. Sa anak pa'y anak kadiskitar iti pagbayad ko. Ay, kasta ka di. Mano ayati bil ni tatang mo. 30,000 pesos, mahal. Kasta, ay nadakil mo gayam ti bil na. Wen nga rod, mahal. Iso ama buri-bura naklaunay. At dapay mo't nabatbati a kwartak dita. Pautangan ka pa ilaang mahal. Kaduan ka ata mapantabayadan ti hospital bill ni tatang mo tapno mayawid mo. Siya klangan, mahal. Siya klangan. Amangan no agungat ti pamilyak. No maamuandaan na kirelasyon na kitiin inaunangam siya. Ay sus, aday upay mat nga ron tinagbautan ti taon ta. Ay ingam ne, saan ka kumaamasak-sakitan saan ka di, anak kaunget ka? Idi na amwam nga inauna ti kayan ayat ti anak mo? Ay, idyak lakit di kayat, ama kang ka iti nasakit asao, manipod iti pamilya. Malangarod, si kalatan ti mapahan, mahal. Itad ko laang ti 30,000 ken ka. Kung nagtumot nga adda kwarta day jay abakat. Ket no nagado ti taraken na adinguan. At dapay di maababoy na anakitak. Sos, dandanin mabalin nga ilako dagi jay. Saan kun abay bayadan to'y impautang na? Ay, imposible asingiran nakpailaang mo day jay abakat. Tinasayaat, mapana kon iti ayan ni Nicole. At dan mayawat ko akwartakin ko na. At tuyin ti kwarta, mahal. Wow! Nukastoy ko maakanayon. Saan ko amalagip ti mangisukat kan ka? Maagkan ka man? Dagitakat ay na. Nagmayatan.
Talaga anak kapimpintas ka mahal. Ay na. Aramidag ti amin. Tapno sa anak nga isukat iti sa bali. Kayat ko, ang mapantag pasyar. Ay kat mapanta mahal. Mapan ka nga rudag sukatan Tamapanta pasyar. Okay, urayan nak nga rod, mahal. Flowers for you, sweetheart. Agyaman ak, sweetheart. Imbag tayo may ka. Ada kayat ko nga ibagakan ka. Anya da itak, sweetheart. Ni Nanang. Ada nakadamagak nga da ka no boyfriend na nga ubing. Anya? Sino tinakadamagam? Taga-ijayan mi. Kaaruba ni Nanang. Agpaiso nga ta. Kayat ko amaamuan no agpaiso. Iso ako yuganak. Taagawid ta itamat laang. Kasla imposible nga da kayan ayat dinanang mga ubeng. San ka rin? Adi na kayat gaputa dayo ti bait ti edad ta. Ita, naki-boyfriend iti ubeng. Daitang harod ti pakaskas daawa. Iso nga agawid ta itamat laang. Agmano ak Nanang. Kasyan na ka ti Diyos, anak ko. Agmano ak Nanang. Kasyan na ka ti Diyos, anak ko. Lukas ta, saan da kun akaungat Nanang? Sano, anak ko. Lukas ta, maawat da kun amanugang yaw. Un ko naktumag. Gapo ka di, tadamatan kaayan ayat yung nga ubing ngamda kayo. Nakaamuam iti dayta. Sweetheart, mabalin ka di apanawan na kami pa'y kaninanang. Adala ang kayat ko nga ibagakan kwa na. Okay, sweetheart. Agtungtung kayo pa'y nga agina. Anya tinaknakan yung anak ki ayan ayat iti ubing Nanang. Ay na anak ko ay. Kastoy gayam tirik na ti makiayan ayat iti ubing. Ay na. Kasla ak maitay tayo. Kasla umubing manen tirik na. Anya kayo lakit din Nanang? Bakit kayo lang aruden? Sumayot kayo pa'y laang? Ay. Saan mo nga ibagbagati kasta kanya kanakaw? Tano sa anak asumayot, saan ka anabuo? Yan niya lakit din. Nanang, masigurado yo ka di nga ay ayatan na kayo day dya alalaki? Na, anya ti pagkitkitaam kanyak, sa anak nga aayatan kasta? Saan mat nga iti kasta Nanang? Ngam nagbirok kayo kumamat, adya kataw-tawanan niyo? Kat awan mo't agaram akataw-tawanak. Jay mo't ubing tinagaram, di iso ti sinong bata. Ay Nanang, ang mga nukwar-kwartaan na kayo laang. Ibagayo man kanyak tagpaiso? Dimawat ka din iti kwarta kada kayo day dya alalaki? Saan adimawat ng pinautanga? Anya, manungay ti impautang yo. Sekret ko mo't Apay, masapol nga ibaga kaamin kan ka. Ala, paliiwan nyo man no agbayad? No saan nga agbayad kat umutang tumanan? Saan yun nga ikikan? Ta sigurado akwar-kwartaan na kayo laang Nanang. Apay sika, kukwartaam nga ron ni John. Gaputa ubing ka nga misaw. Nanang, apay kumaakwarta akay kat adamat kwartak. Saan akwarta ti kinayat ko kankwana? Da kayo ngay, amamuyo day dya lalaki. Anya ti trabaho na. No talaga napudno kada kayo, iyam-am muna kayo iti pamilya na. Ha? Ay, tsaka mo noon niya ti trabaho na. Saan kumutin anadamag? Kan bayam, taibagak to nga iyam-am muna iti pamilya na. Usarin yung matapanunot yung ananang. Saan kat aday talatan puso yo, ti usarin yo. Malawunan, anya laki din. Nabayag adi ka nagpakpakita kanyak, manipod imutang ka. Pasensya kan mahal. Amumat akaruror ni tatang ko sa ospital. Siyak tinangas asikaso kan ko ana. Ay,
Kasta ka di. Ay na, mailiwak nga minunayan kan kamahal. Ikaw. Marakop. Ura siyak mo't mahal. Ay, mailiwak mo't tanunay kan ka. Amo mahal, kinasarita ti anak ko. Kat saan nga umanugot iti relasyon ta? Kasano nga rod itan mahal? Ay, di mo ko naan nga agsinatan. Saan, mahal? Ngam kayat ko nga iyam-am muna kadagiti naganak mo. Anya? Saan mo akayat? Ko. No, saan mo akayat? Pasensya kan. Ngam isardeng tanday ti a relasyon ta. Ay, saan? Sige, iyam-am mo ka. Ay, ngam, saan pa nga ita? Ibagak pa nga umuna kadagiti dadakkel ko. Masapul nga agkunaya kon. Gundawayak ti kaawan dahi abakat Sandra. Urayak lang dagiti inawagak a pangiloganak kadagiti baboy na. Itaray kong dagita a baboy na. Tauray agsina kamain. Pagan anok mat ngayam amoy iti pamilyak. Di dakpay kidin kinatawaan no mangyawi dak iti bakit. Uray awan mo't anya laki dain. Apay ngay nga awan mo't dito'y ni Seb. Kinunana nga urayan na. Ngam saan samot ten anak ka uray. Ay, nakimisa akpay ngamin, sakbay ang nagpalingkiak. Pinakan na nga ta, dagiti tarakan ko sa pimanaw. Imbilin ko mo't apakanan na. Ay mapan ko man kitaan dagiti baboy ko. Apay ngay, awan mo't dagiti baboy. Sa dinungay ti ayanda. Ay awagak ni Saib. Isulakit di tinangala ka dagiti baboy ka. Ay ayan nantay silpon ka. Ay atoy naibulsak gayam. Ay awagak man tinalaing alalaki. The number you have dialed is either Apay ngay, out of coverage mode. Kaya't ka di asawan, alino kunak day di alalaki. Ay na, daytoyen ti bagbagak kada kayo nanang. Ay, awanan anak ko. Awanan tay baboy ko. Dakkel pa'y mo ti gastos ko kadagi jay ababoy. Dandani dan malakaw. Inten mo pa'y ti daduma pinagpunak ijay. I-report tayo iti pulis da iti napasamak nanang. Anya ti pudno anagan da dya lalaki. Ay, diya mo ti pudno anagan nanak ko. Ay, unay kayo umatan nanang. Picture na nga eh. Ada ka di picture na kada kayo? Awan matlaang anak ko. Ay, nananang. Intun maminsan, saan kayo na basta agtalaglatan? Iti saan yung mat nga am mo alalaki? Anak ko. Nagsapay lang kumata pakawanan na. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, dito'y drama tayaw, anya laki din. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Agyaman kamay, itingkay, panang tarabay.